Shubor nakaslem jong unongsan Hima. U MLA Kamahati constituency uba Charles Marangar. Uloong bahag jeng Shakri jong u ya u Dr. Didi Lapang khat arsnem tam kum u personal assistant ulalap shibun kajeng long bat penpau ki Kyntien ki ba umahe Didi Lapang usyad ong balada omdon uba Beiñ yo nga Sarong. Habaay ki Kyntien snolem ha kani kasni on tap na kalyang uba Charles uloong bakum kinong shong shnong kathem ribhoy bat kajela bro kaway kim klet shu ikajeng le abha hadu khandai phunru tali ki snem ki balayat shu uloong batang kasur baladep man kren lupa kasawa hakishkor shu hakajeng kren jong ula Pynkynmaw ba umahe Didi Lapang ulong ubri ubas ngauret ubala banyai sha bat lada sha kren ben katnu henry utrei la kakam om tang kata ulong ubri ubabat ya kapor bat kajing snautanat jong u ban puli ya kikot ulong ru ubri ubadon ya kajing sngu ya ki brio ki balia bah hagi Kyntien sngolam makhat do uba Charles uklem dala ban klet ban pha e kajing sngolam bat kijing doi shaki bahing asem Juri kesnong hanok kedua kesnong keberit hatam riba ukron transni ubawan lagi yen beduk Kembali beli usayu kumukun dakshira. Kumbau beli usayu Moses nak Yau Joseph nak Cleo. Yau David kumunong aklamra. Beli usayu mahe apa? Banlang unong yalang ibakra. Ketemri boy. Agapor bay mahe kat sedang ban nikmat ban syukri. Kadang longkong keseraba, kejinduk, kejimbi, bat kejimpang babunja, kislok renjang. Day haulio orang bakin, hagi jingit relang bat kiwai kiri orang bak. Bagi sedang bangat dengkong, kejinduk, kejimbi, kejimpang, bat khampang, bat kentir, ya kepulia keputih, ketem ribuan. Hakabai mahe ilasen buntli ki school haki boy mahe lolong nongsen yekari boy college hanampo lolong nongsen yekari boy dorba lolong nongsen yekari boy district sports association lolong nongsen yekari boy youth federation lolong nongsen yekari northern college hakamdan but kiwai ki boy ulalong nongsen Iba kapor kamsya banjir lokali. Kawai ke kamba kami mahe Didi Lapang ilale kalau ban penyo ke district Bapura. Hak sauteri ujilio kesenam kat kendai spa kendai pula. Kini ke dei sisa kesenam jom kecil kembali. Ika temri dua barok ini. Di hangnya Kyntien kau. Ya hilah benda. Henry kumno hilah. Maaf yang lagi dalam kiriat ke balan bu hak Kyntien boy. Dei kikam jong Hima hai. Bahap kam kini haki barok. Kesur jong Hi bahe bakhan. Habakran cuang lengo. Longkung ka batut man kekentot lapi si penroy. Adai hok cica bakat iapi ukba katam ribuan. Hagajing syukri jonga bat imahe kat arsnem kam kumu personal assistant jongi. Dalam shibun gijino qualities baida. Kum datang kendiat kali kepor dan kuapan shimi kepor dan penpau kuni. Kabaniko gijing sore kebaida. Kabar gajing yasha kabida lada kremben ye ikat mukana itrei lakam isyang balada umban babeng yo nasara kabalai gajing jampor punctuality kesakiru adu ke service ipoi hamne ke service on time gajing bang ban pulekor ilan laka library yen jong kata hai kejinglong disiplin kejong kejingjong tip top akaryam gabe
Nhiều với James step ila Debson ila Porso. Kebengi on 3 pieces. Ubaklan banduai habis lepen igi bapang in jukulat banduai. Ida yung beliau badan kecil semua yang dibalik bahar. Hakawai gamit aku kursi kecil ikonnya. Yung Charles dalam kam kerki iwe ikon. Kuntang aku sang banpun ni ikon jauh. Hadin ikon gila yung ban keren mak ay keren ni itai ikon. Kursi kecil adalah tiap ikonnya. Yung Charles kublai sibu. Kata kete. Kemesin kebata kecil semua. Umahe ulang babang bankulay ke Bible ketin ke Jakarta. Ulang itu kenal basta. Kato kene kijikran bagi beliau Kyntien lo. Ida TCM dan Kyntien yang ni syangka itu kene. Iya. Kawai kijin itu kenal imahe kebaikan. Kadai syapha urang namba. Kalau bagi beliau kibata banko kin sababi. Kebaar keseruan kebakrau kebelakran kebagi babon kemla bantalat ikran syapang kesuki kebatili lane the empty chair bagi wei keseruan kebakrau kebai lakran ila aban penyam bro habai ikran hak program ha Islam arjat khatwei ha Bangalore ha faith institution sispa san khotam kikna hasigi betul Yam kecil-kecilan kecil-kecilan. Ilang ruai buat tiket. Nanta. Udan kecil berkat makan tak kalawai. Ulang beliau berkat ban grom lana ban teni ulang yalam. Ayang hanglekum wai na kita. Ringkat kiwai kira rambak kibasaki. Ibai mahe ila grom yaki. Hangle ikan lam. Iba meral bonskim. UMLA Kanampo constituency. Ngimlah banjir lot buat semua. Umahe Lapang di beliau berada penterang itu. Dekat kini jauh. Kekini umahe Lapang itu kana ya. Balada impoyin apa por ke baru. Imyo aja bang. Na kata kata udah beliau ubabiang por. Beliau bersenya kau beliau. Ublay wala ikamba imahe Lapang. Pagkakamba ka jong ublay lasay imahe lapayin bato. Banlang UMLA hadu hasin. Bandan haga cabinet minister bonsin. Banlang kum deputy chief minister. Banlang kum leader of opposition. Bat sansin kum menteri ramba kecelawai kaya. Imahe lalong untang state leader hendai wat ke national level itip bat itu dia. Buhay ngiladu sisa yang ulang yalam ubakna ukni bat pura. Dan Kyntien syu pan-panpaw ikam bakna jodi barok itip. Neitang gejing kenal iye kenal burang. Batang gejing perto yang oleh urupra. Kublai sibon mahe di Lapang. Kung senang ke temri bukan, bagai jelah baru aku ini. Gilang keletsu ibi mahe, boleh mahal ibi kerta ke jelang, hadu kendai pun dia utulis nama. Orang ini dah kuat berpenyataan lang begini. Hak ni kepercayaan. Hendai boleh kalau aku baik berhenti, ya kerta kecil enjoy. Yang ini benar boleh hadu ibi mahe. Ringkat dengan senang juga temri bahaya berkejalan kebiye. Bawa aku. Lesok mahal. Kerana ibaci champion ini berarti. Yu isor ini nanti ni cekmat. Tanggasur kalau ada kerana padi hati itu. Sawara kecuri. Pita wansur pima hai hadi. Baisem hai. Hakwani ye oi gesni. Han tahu beepi.
Mano mahe ang mabaklay. Nga sa ilai hapi. Nga dam makisaw basnen kihai. Mano ang bakal percaya hapi. Yo mano ang balay asap hapi. Panmaki api mahe. Mentade sutu nye ang balay api. Ang bamantoy ba isudahi matkalaway jumpi. Kado siya bangan siya. Iduay yakin basa. Kerpang yakinya. Apa din kajinglang temen jumpinya. Ublayun ayat hi kamet makwet ka. Un ayat hi kajingtengan bat kajingten syakwa. Kublay sipun kapila ay kajik syami mana. Bayla ay kajik syakwi yani. Iduay yakhi ba hak balut. Iduay yakhi di ba banda dari. Yun yakhi. Ikon ba balut berayu. Ipersakurin bat berat boleh kajik kesana. Wat lay mahe im dan syu, wat ni. Hinam kenat ya kaya kesem sepi. Wat ahi bagajing ya dayjo, kenat ten bertunjuki. Last but not the least, we take comfort in the promise of the scripture. For we know that mahe now hears the word of our Lord. Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I'll make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord.